Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Lympung Ïalehkai ka balatiap kum kaliat Roy Pala Invitation Football Knockout Tournament Wjdsa apulai. Bala penyai dari Westja District Sports Association kelas Sdang haksing sajan hamadan Kiang Nongba Stadium lat Thalabo Jowai. Yakni Lympung Ïalehkai lawan menplay perda do kun jong uliat Roy Pala. Ungai lang dahar ubadiru MLA berim ke umroi konstituensi hakajing don lang gibahieng hasem. MLA ke Jowai wailat mikisla udah sakhat lamari MLA berim batkinong syakhat subha. Hakani ke Lympung lawan yisimenta khatnyo tuliki kenhon naki artli ke district rilum jaintia. Hakasni Sdang ke Lympung ke jingan khun kelalong hapareng ke Mukhla FC persya ya ke Mupliang FC. Ke Mukhla kala peliem ya ke Mupliang dah Henrio lakawai. Ke khusnam nak bentar kinong job hakani ke Lympung kalong sanlak tingka ya ke ladu bat arlak tingka ya ke barem final. On samru bat ki trofi.